Қайттан сқас күйіңіз? Я, например... Следующий блог Достар ТВ откроем. Брачное агентство. Вам много заплатили, бағалы. Самый бағалы? Да, самый бағалы. Сол шешіп тұр алып кетесіз. Сол шешкеге тағы да етесіз бе? Помощники, да, күйеуім мен поддерживает, күйеуім үйретемін. Сындырса, өссе. 20 тысяч берем, и, допустим, еда бесплатно от меня. Тоқтасан, все. Женское счастье. Біздің семьяда бүт еркек адамын сөйлемейді. Мама ашылата десе өзін тапқасын шақшын. Алайшы деп ақытына. Всегда сон тойдың орнына басқа той келеді шығыздар. Мен человек, который отличник в классе, единственный отличник. Даниял ақша төледі ме? Даниял оплачивал все расходы. Көрдіңіз бе? Ой, Даниялға ақша шығады төлейді. И бірақ оғы бесплатно шет төлейді. Нет, Даниял оплачивал все расходы на подготовку. Но қайда также бар, қонаққа бос қол бармайды. Главное, чтобы было покушать. Прости, покушать нету. Это вам. Вкушайте ароматы. Ни на одной программе я так молча не сидела, как на вашей. С открытым ртом. Мне на самом деле это очень интересно. Я всегда Достар ТВ желаю только процветания. Процветания и поддержки народа именно.